Katukad ti Basol. Tinapalabas. Linano mananda dona ken bigman timangkam magkinijoy. Ket ipanda iti sabali a lugar. Aday tay awan ti makaisalakan ken kuana. Ket kalpasan amay patungpal dadayta. Isarunuda met akam maganda dinggas ken ni dagimay ket paltugan da ida. Dakkel ti itangdan ni Astor kadakwada. Iti kanito amay patungpal da. Iti sabali abangir, napan ni Sonia iti ospital, tapno kasarita na kuman ni Joy, maipapan iti dakes a plano da dona ken kuana. Ngem na amuan na anagikatan da adilin iti ospital. Maragsakan da itoy, iti panagikat dagiti dua iti ospital, tapno mailiklik da iti paggat. Ngem iti agururayan iti jeep a pagluganan na, tapno agsublin iti coffee shop ni Dona. Immasidag ni Bigman. Nakigtot ni Sonia ang nakakita ken kuana. Itagagayan, denggan nyo tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Katukad ti Basol! Nagpayagmatan ti jeep. Ako nga't tumanon ni Ma'am Dona no may bayagak. Sonia! Big man! Oh, apay nakiktot ka nakakita kanyak. Apay, anya tal aramidam dito hospital, Sonia. Sapsapulam ka din ni Joy. Ha? Joy? Ay, anya Joy asasawang Big man. Sinarong karak latay gayam ko ang naganak. Asingin ka no ti anak na. Ang ngamen, naganakan. Katsingin ka no ti anak na. Idi sinarong karak. Ay, nakita. Pudno gayam asingin ti anak na si ka. Madlaw nga gulolbot ka. Ha? Ulit-ulitam ti bagbagam. Ha? Ay, si ka talaga, Big man. Di nakpaygayam am-amaw. Kastuya ka talaga, nagsasauak. Ulit-ulitak. Nang runa, ano kaskan ka ti kasarsaritak, Big man? Ngamin kat. Sumartang kan? Anya ka di talaga ti kagaram dito hospital. Ang mga ano ni Joy. Anda ka di? Nakitam ni Joy? Uy, diyak ka mo Diyak nakita ni Joy. Tasaan mo't nga iso ti gagarak ti ospital. Tadigayam ko ang naganak iti singin. Kat napanagnakak. Ay sus, talaga gayam asingin ti anak na. Ala, inakon. Makauma ka kasarsaritak. Agur-urayak nga rod iti jeep papagluganak. Nagbayag mo't ngaming ti jeep. Big man? Mabalin ka di nga itulod na klangan ijay coffee shop ni Ma'am Dona? Di ka manaktak ti trabaho. Alan, Big man. Sapay nagtaor ka, Jom. Sugsugak to ni Ma'am Dona amang sungbat kan ka, Big man. Ngamen, agbagay kayo launay. Nangrunay ti aramid adakas. Anya ti kunam? Oh, saan kit din napudnaw? Among Big man, nagtaor ka man. Ngam sayang, tapo magpada kamot iti dakas nga ramid ti amo kamang mangkek. Amom ka di Big man, ad-adda at tumaor ka, nuliklikam ti agaramid iti dakas. Nagadukit din yung bagbagam. Ala, Megan. Ha? Itulot ka langan ni Joy Coffee Shop ni Donna. Ay, sus! Agyaman ak Big man. Oh, makita Big man. At dagayam na saya at di ta kaunggam. Tauray dakas ka tao. At dalat talumtuad anasaya at di ta kaunggam. Big man, agyaman ak tayong tulod na ka. Kami, nagbayag ti jeep. Sigurado nga agungat ti amo kamang mangkik no may bayagak unay. Sigurado akisayan na ti sweldaw. Sonia, anya ka di ti bagbaga ni Donna ken ka. May papan ka niya. No, may papankan ka? Kwa? Ibagbaga na mo tasan nakakano atipo. Ngamen, ni boy ka now, ti talaga nga ay ayatan na. Anya?
Saan ka no akas ken ka ti pakiayan-ayatan na no bilang tagayak pay. Tati kayak na kanaw kat jay lalaki amatino. Anya matino. Kayak nga asawan, jay saan akas ken ka apatang tangdanan nga agaramid iti kinadakas. Ha? Iso atap no magustuhan na ka ni Mamdo na bigman. Agbalin kan amatino. Magpakatino ka na, bigman! Apay anagbayag ka? Kasano? Napanak iti ospital, Mamdo na? Ospital? Sinarong karak man day gayam ko anaganak. Singin, timpas ngay na. Ti kunam kanya. Kat igatangam iti agas ti amam. Tagtarang kaso. Ita, nakadanon kan iti ospital? Wan tay di na itad kun ti agas ni tatang ko. Naamwak mo ton anaganak ti gayam ko. Iso na pa na kun ay di ospital. O sige, agtrabaho kan. Wan, Mamdo na. Ay agore ka. Napan ka iti ospital? Kaya't nasawan. Nakitam iti ni Joy. Ni Joy? Ay, wansa, ma'am. Kasla iso di nakitak. Ngam, jak la nakasarita. Tabisi mo ti pasyente akasarsarita na. Isimsim pa na tay dextrose tay pasyente. Sigurado ka nga iso di nakitam? Wan, ma'am. Isumat. Tasikse kan nagpintas oray nakasaydbyaw. Anya? Nagpintas ni Joy, Ma'am Dona. Kung napintas pa'y ti kaunggan na. Iso nga ad-addan a napintas. Saan niya manan ti kayat mo nga ibaga iti kastas sasawam, Sonya? Do napintas ti panagruprupam. Kan na po daw ti kaunggam, Ma'am Dona. Ad-addan a napintas ka. Ngam no nangisit ti kaunggam. Ay, laad kalata oray napintas ti panagruprupam, Ma'am Dona. Di nakbisitan, Sonya. Sige, agtrabaho kan. Asikasuam dagiti customer. Yes, ma'am! Arskay, kumusta ni Bong? Mayatan tirik nana, tatamakoy. Kasaritak man? Awan di taunag, tata. Dajay man eh. Ha? Imulay ijay kayaw? Kaya't nakano ti makapagpanunot ang naimbag, tata. Kat kimalay at matan di ta kayo. Bong! Agalwad ka! Tadi ka matnag! Awan pagdanagan yu, tata. Saan amatnag ni Bong? Wan matitiak. Ngam, anya nga iti pampanunutan na ijay sanga ti kayaw. Jack amo, tata. Pampanunutan na siguro, no kaano ang mga asawa. Anya! Ay, Awan ngamin kayan ayat na, tata. amaom, Arskay. Idi baruak pa'y. Ado, ti babalasang gusto kanyak. Aya, Wana, ngam, jak ida magustuhan. May salaang ti inayat ko. Kan, in kalaysak. Awan sa balay, no di di asawak. Kastagayam, tata. Ngam, hay, sayang, tasyaklaang tinagbatay. Adadan ijay nagkaysabiyag. Kasta talaga tibiyag, tata. Adda umununa. Adda maud-udi ako nada. Wad nga raw, barok. Ala, umay ka ang tagluto ta. Adda inyag kaw anatang. Agluto ta iti pinakbot. Sigurado ang magustuhan ni Bong. Sige, tata. Ungayam, tata. Rumuarak intun madamdama. Isu ada kayo payla ang tikadwa ni Bong. Wan papanam aya. Adala pa panakbiit. Saan abali? Agsubli akmat lang adagos. Awan dito'y taimbati kasurat para kaniboy. Kaya't naasawan, na isarong da dito'y kalapaw ni Arson. Gama, apay nga aging gaita, kat saan pa yan nagpakpakita ni Boy.
Jakpay ko makayat nga ipakaamo ti kinapudno ka ni Boy. Tama nga no dakdakas ti mapasamak. Agamakak nga amangan no maamuan na ti inaramid ni Astor kada kami. Kat anya pa'y ti aramidan na. Saan amabalin ani Boy ti agibalas? Siyak ti rumbeng nga agibalas. Tadyak kayat ama isagmak ti anak ko. Iso anasken ang makasaritak ni Dinggas. Saan arumbeng ang mairaman ni Boy? Ada tao. Adda ka di tao di taonag. Ni Arson. Nukasta? Nagsakit ni Boy? Kat, kumusta itan? Nagimbagan, Auntie Gracia. Ay, agyamanak nga rod nukasta. Intad ko ti surat mo kankwana. Ngam, apag isumat ang nagsakit. Ngam no ita, mayatan. Nagimbagan. Kaya't ko ang makita ni Boy. Kuha, Auntie Gracia. Panagkunak kat saan napay akayat ti sumango kada kayo. Ha? Isungarod asaan kami ang nagpagpakita kada kayo. Idi nagsubli kami dito'y nagtipunan. Tadi na kayat amaamuan yung da kami dito'y. Ngam, naamuan min. Nasa uni Joy dayta. Tada kayo tinangispalkan kwa na kadagiti dakas at tao. No di ka po kanisun niya akatulong ni Duna. Saan mi kumaan ispal ni Joy, Auntie Gracia. Nagipulong kanyak ni Sonya. Pagyamanan tayo ni Sonya. Dumteng to ti gundaway. Ama supapakak ni Sonya iti kinasayaat na. Kumusta ni Joy, Auntie? Nagikatdan ka ni Adeline iti ospital. Nagikat mat ni Adeline, Auntie? Wen, tapno mailiklik iti paggad. Nasayaat nga rod no kasta. Auntie Gracia, pasensya kayon. Tasaan kayo ang maisurot iji pagnanadan mi ni Boy. Maawatak, Arson. Ngem pakibagam ken kuana, nga agururay kami amin. Addala na patag-abanag anasken amaamuan na. Ha? Kinapudno, anasken amaamuan na. Sige, Auntie. Idanon ko day takan kwa na. Agyaman nak, Arson. Di mo kumabaybayan tigayem mo. Wen, Auntie Gracia. Saan ko abaybayan ni Boy? Ngalad! Kasamitan, big man. Awan gaya man ni Joy dito ospital. Sayang pati banog tayo nga agpalpaliw dito ruwar. Ngalad! Yam sa dino nga tati pagnanadan na. Day tati Jack amo, big man. Sa dino nga tati mabay na pangkitaan tayo kan kuana. Ija simbahan idi tinakakita kadakwada ka ni Boy. Kasarsarita na ni Padre Mateo. Kastagayam. Sige, inton Domingo intayo agpaliw jay simbahan. Intayo nga rodan. Pumanaw tayo dito yung ruwar ti ospital. Sige, ngam padason tayo di mapanya simbahan. Kaya't agdamag tayo ka ni Padre Mateo. Sige, pumanaw tayo dito eh. Sige manong, yung kakasarita ni Padre. Tayo kasarsarita na ti may sabakit. Jonas! Makisarita kay tinasayat iti Pade. Dahi tayo da respeto ti pan nakisaritam. Tapno saan nga agatap kan ka. Amok tayo ito. Ikan, urayan ka dito kotse. Ariglado, Jonas! Padre Mateo, kumusta? Nasaya at latamat kapsat. Anya ti masapul mo kanyak tinasitgan na. Pasensya ka, Padre. Nunataktak ka. Awan na nyaman na kapsat. Padre, amom ka di ti ayan ita ni Joy. Ha? Kaya't ko ang makasarita ni Joy. Ngam, jak amo ti ayan na. Kapin anom ni Joy. Gayam ko, Padre. Gayam mo ni Joy? Ngam di mo amo ti pakasarakam kan kuana? Ko, Padre. Jak amo ngamin ti balay da. Sige kapsat, inkan.
Tatsak amuno sa dino ti ayan ni Joy. Talaga ka di mamote yan na, padre. Ngamin, importante ti bagakin ko ano. Pasensyakan kapsat, yamtsak amuti ayan ni Joy. Imposible saan nga mo ni Padre Mateo ti ayan ni Joy. Kastamat ti ko na no. Intayo nga roden! Sapulan tayo ni Joy. Sapulan tayo ni Tunggal Barangay. Nagrigat mo tan, big man. Sana bale, Jonas, tadakkel ti tangdan tayo. Sige, sapulan tayo ni Joy. Unaan tayo ti mapan ni Jay barangay dumabato. Barang ijay ti pagnanadan na. Sige, hintayo nga rotan. Natagmat dagita insang patmaw, arskay. Wen, tatama ko'y. Nagdudumaan na tang. Nangalaam nga'y kadagita. Ijay kalapaw ko tata. Adu timulak. Kalapaw mau. Wen, tata. Ngam aday walaw na ijay. Isu adito tiket mi apag nagdan. Ha? Ngam. Adayo matla dito ijay sintraw. As-asidig dito, tata. Kasta kaday. Ala, agpakadakaon, barok. Saan abalay, tadakan. Kaun, nakasarita kaon ni Baong. Mayataon, tirik na na. Sige, tata. Agyaman na kiti panangkad kadwayo kanibong. Gimatang akon iti si daan tatang, taditoy akon amangan. Nasaya at may ka, anak ko. Wen, tatang. Kahit kumusta nga'y. Ayan ni Boy. Nakasaritak ni Arson agayem na. Kat nasa una, anagsakit ni Boy. Ngam nasayaatan ti sasaadan na. Nagimbagan. Kasta ka, day. Ay, kaasimot ti apok. Sa dino nga minti ayan na aya. Tapno masarong karak kumamay. San abali tatang, ta iti mabiit. Makasarita yun ton ni Boy. Wan, anak ko. Kaya't kumut ang makasarita dadinggas ken dagimay. Nasken nga addadan to iti daytagon daway. Wan, anak ko. Bayam, tano makasaritak ni Dinggas. Ibagak to. Kat, kumusta kayong dito'y balay, tatang? Nasaya at mat, anak ko. Kaya't ko kumangagyan kayon ijay dagus ko. Ngam di yumat kayat. Diyak mapanawan to'y balay tayo. Kun may siya, adaw timulak anateng. Adapay kalding ko may paspastor ko. Sige, tatang. Basta agan-anad kayo. Ha? At nagsardeng alugan di tapatog. Mabitlaan ta si Ripag iti tawa. Ha? Ni Astor. Ay, ligaya. Saan ka rumrumwar? Inak kasarita ni Astor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.